Perang Rusia-Ukraina terus memanas. Di wilayah timur sekitar perbatasan Rusia-Ukraina terus terjadi ledakan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov mengatakan pada 4 Januari 2023, pasukannya melakukan serangan habis-habisan di sejumlah wilayah di Ukraina. Pasukan rudal dan artileri Rusia per hari disebut mampu menghantam 83 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina pada posisi tembak, tenaga kerja dan peralatan militer di 107 distrik. Sedangkan di area pemukiman Chasovyar dan Avdiivka di Republik Rakyat Donetsk, 2 stasiun radar kontra baterai AN TPQ-50 buatan Amerika Serikat dihancurkan. 5 gudang amunisi artileri angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan di wilayah pemukiman Orekhov, wilayah Zaporozhye, Diprova, dan Konstantinovka di Republik Rakyat Donetsk. Terakhir di daerah kota Kramatorsk di Republik Rakyat Donetsk, gudang senjata roket dan artileri unit tentara bayaran asing juga dihancurkan. Артемовск, Донецкой Народной Республики. Скрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган». В районах населенных пунктов Поколянная Харьковской области и города Орехов Запорожской области на огневых позициях уничтожены 3 самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожена вместе с расчетом гаубица Д-20. Истребительная авиация ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики и населенного пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Запорожской области, Благовещенко, Петровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.